iryavuzwe riratashye. Buri kintu bavuze bano bagabo bari kubasha kugikora. Nyuma yo kuvuga yuko bagiye gushinga banki byarangiye, ubavuze yuko Tshisekedi bagomba kumakura ku butegetsi. Buri muntu wese wakomeje gukurikirana Alliance Fleuve Congo mu 2023 uburyo ibyo bavuze bari kubishyira mu bikorwa. Ubu buri muntu wese ategereje kureba niba koko Tshisekedi mwene Tsieni bagomba kumubirindura kuri intebe ishyushye kuruta izindi ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mwiriwe, mbahaye ikaze ku makuru agezweho muri aka kanya. Mwaya makuru yacu kandi muranyemerera twerekeze muri Ethiopia ku cyicaro gikuru cy'umuryango wa African Union. Ambasaderi wa Israel yasohowe mu muhango wo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ubu ngubu hari kwibazwa byinshi. Igihugu cya Israel gisanzwe gifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, ariko kandi na Ethiopia ikaba ifitanye umubano mwiza n'u Rwanda, na African Union ikaba iri kumwe n'u Rwanda muri ibihe bikomeye byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Buri wese rero ari kwibaza ngo uyu ambasaderi wa Israel ari ku butaka bwa Ethiopia niki cyatumye sohorwa. Tugiye kubirebera rimwe muri aya makuru yacu kuri aya manywa. Reka nizere yuko muri kumwe natwe kandi dukomeze kwibuka twiyubaka. Reka twe gutinda dutangire gutya. Buri muntu wese yibazaga niba koko Alliance Fleuve Congo M23 bazabasha gukora banki cyangwa se kubaka banki ubwo bagatangira kugira ikigo cy'imari kigenga kigenzurwa na M23 Alliance Fleuve Congo nkuko bari babivuze. Buri wese yaravuga ati iyi banki niramuka ivutse irakoresha irihe faranga. None se ko banki zose ziri mu gihugu zigenzurwa na Banque Centrale, ni iyihe banki izaba ifite ubushobozi bw'ubugenzuzi kuri aya mafaranga azaba ari gushyirwa muri iyi banki yagombaga gushyirwaho na Alliance Fleuve Congo M23? Abandi bati ibi byose nibigaragaza yuko Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Kivu zombi zigiye kuba igihugu kigenga cyangwa se zigiye kuba leta zigenga, zifitiye abayobozi bazo, zifite banki yazo, zifite igisirikari cyazo. Ubwo urabyumva n'abaturage bazo bagomba kuzumvira bagatanga imisoro bakaziyoboka nyine. Ubu rero ubutegetsi bwa Tshisekedi ngo nta gahunda ihari ruti izindi ku butaka bwa Kongo, agomba kuva ku butegetsi. Abantu bacyumva iyi mvugo bahise bagira bati nyamara abagabo ibyo bavuze barabikora. Mwene Tsieni bashobora kumubirindura kuri intebe ishyushye kuruta izindi ku butaka bwa Kongo. Umuhuza bikorwa w'ihuriro Alliance Fleuve Congo ribarizwamwo imitwe ya M23 na Twirwaneho n'umugabo witwa Corneille Nangaa yatangaje yuko Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo agomba kuva ku butegetsi ngo kubera yuko akomeje kuyobora nabi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nangaa yabitangaje ku wa mbere ku itariki ya 7 Mata ubwo yari amaze gutangiza ku mugaragaro banki ya Akadeco M23 iheruka gushinga mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yagaragaje yuko ibibazo birimwo umwuzure rwose uheruka kwibasira umujyi wa Kinshasa byatewe no kuba ubutegetsi bwa Tshisekedi butarigeze bwita ku bikorwa remezo bibarizwa rwagati muri uriya mujyi. Ministeri y'umutekano w'imbere muri Kongo kuwa mbere yatangaje yuko abantu 33 aribo byari bimaze kumenyekana yuko bishwe n'uriya mwuzure wabaye mu mpera z'icyumweru gishize. Nangaa yavuze yuko ibyabereye i Kinshasa bigaragaza ishusho nyayo y'ubutegetsi bwa Tshisekedi budigadiga. Ati iyi ni ishusho ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo iyoborwa n'ubutegetsi bw'iterabwoba kandi buvangura bwa Tshisekedi. Bigomba guhagarara. Tshisekedi agomba kuva ku butegetsi kandi akabuvaho vuba byihuse. Nangaa yatangaje yuko ubwo abarwanyi ba M23 bafataga imijyi ya Goma na Bukavu mu mezi 2 ashize, leta y'Kinshasa yafunze amabanki yakoreraga igamije guhana abaturage. Ati ese mbibutse ko amafaranga ari muri banki zitandukanye atari ayabene izo banki cyangwa leta ya Kongo. Tshisekedi agomba kumva yuko amafaranga yayobeje ari ayababitse rwose, ari ayo abakuriye ibikorwa by'ubukungu, abakozi ba rubanda. Rero abashoramari ndetse n'abaturage b'abanyekongo. Yavuze yuko icyemezo leta ya Kinshasa yafashe kigira ingaruka zikomeye ku bukungu bw'igihugu kuko gituma abaturage bashakisha inzira zinyuranyije n'amategeko babonamwo amafaranga. Rero kikanahombya ubucuruzi. Ati icyaha cy'ubukungu cyakozwe na Tshisekedi cyatumye bamwe mu baturage bajya mu bihugu by'abaturanyi kubikuzayo amafaranga rwose byongeye
cyangwa se no kujya kubitsayo amafaranga, ati byongeye ibyago byo gusohoka kw'amafaranga y'igihugu, cyangwa se ati kujya kubitsa muri ibyo bihugu byatumye amafaranga y'igihugu asohoka ajya muri ibyo bihugu. Yunzemwo ko usibye kuba icyemezo cya Tshisekedi kinyuranyije n'itegeko nshinga n'andi mategeko, kinagize ibyaha byibasiye inyoko muntu hano ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi mvugo ziri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yuko iyi banke ifunguwe, benshi bakomezaga kuvuga yuko Alliance Fleuve Congo M23 itari ku bushobozi cyangwa se itari kuri kalibre yo kuba yashinga banke. Ibi rero ngo byahise bigaragaza neza imbaraga iki gisirikare cya Alliance Fleuve Congo M23 cyaba gifite mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikindi kintu gikomeye benshi bahise bagarukaho ngo ni uburyo rwose uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abaturage bose bizereye muri Alliance Fleuve Congo M23. Igice kinini cy'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirasa nkaho nacyo ngo cyamaze guhindukirira M23. Icyakomeje gutuma benshi bakomeza guterana amagambo rero ni uburyo ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibihugu bikomakomeye Kinshasa yari yishingikirije yuko Alliance Fleuve Congo M23 itazamara n'ukwezi muri iyi migi, ngo nuko byarangiye n'ukwezi kwa gatatu rwose tugiye kukwinjiramo hafi ukwa kane nta muntu n'uyu n'umwe ubashije gushyigura M23 kuri ubu butaka. Ikindi ngo gikomeje gutera ubwoba Kinshasa n'uburyo ngo batangiye gushyiraho ibikorwa bikomeye nk'ibi by'amabanki, gushyiraho ubutegetsi n'ibindi bitandukanye imiryango mpuzamahanga ngo irebera. Harimo ikintu gikomeye kiri gushegesha ubutegetsi bwa Kinshasa, byonyine kuba M23 iri gukorera bino bikorwa mu mboni cyangwa se mu maso ya MONUSCO, ingabo z'umuryango w'abibumbye zaje kubungabunga no kugarura amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nyamara mu bihe byashize izi ngabo zikaba zaragiye zumvikana ziri kurasa kuri M23. Agaterera nzamba gakomeje kwibazwa kuri ubu butaka SADC cyangwa se SADC ntabwo ibyo gutahiviye ku butaka bwa Kongo byari byamenyekana, nubwo Therese Kayikwamba Wagner yaherukaga gutangaza yuko gutaha kwa SADC bizakurikirana na nyuma yuko M23 na Alliance Fleuve Congo bose bagomba kuba bamurutse igoma rwose bagiye mu misozi. Abandi batese bari gushinga banki, bari gushyiraho abayobozi bashya, bari kubaka ibigo by'amashuri. Kuko Alliance Fleuve Congo M23 benda gusohoka muri Goma, ngo n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwatangiye gucishwa mu ijisho kubera yuko babukurikiranira hafi, babona yuko ngo bugikomeje kugenda biguru ntege no kubeshya abaturage mu rwego rwo kugira ngo bakomeze babarangaze barebe niba hari ibisubizo babona. Ariko abahanga bamaze kuvumbura yuko imbaraga n'ibisubizo bya Kinshasa byose ngo byamaze kubashirana mu nzira, kuko igitegerejwe ngo bishobora kuba rukubirindira ubutegetsi bwa Felix Tshisekedi Ichirombo. Nubwo benshi bakireba bakabona biracyari kure nk'amenyo ya ruguru bibaza uburyo bizakorwa, uburyo iki gisirikare cya Alliance Fleuve Congo M23 kizataka Kinshasa, kandi ngo uburasirazuba bwa kino gihugu umutekano wagarutse. Ariko Corneille Nangaa mu ijambo rye haruguru nyine wavuze yuko biri kubera Kinshasa bidakwiriye nyuma yuko imyuzure iri kuzikica abasivile n'inzira karengane. Rero ngo M23 Alliance Fleuve Congo bashobora kuzabona uburasirazuba bwose bumaze gutekana, bagahita bafata umugambi ukomeye wo kwerekeza Kinshasa naho kujya gushyira ibintu ku murongo. Ibyo uburasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo ne Kinshasa turakomeza kubitega amaso. Dukomereze muri Ethiopia. Ambasaderi wa Israel muri Ethiopia yirukanwe mu muhango wo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ambasaderi wa Israel muri Ethiopia Avraham Neogwize kuwa mbere yirukanywe mu muhango wo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Ni inkuru abantu benshi bashatse gukurikirana ngo barebe n'iki kibiteye. Ni umuhango wari wateguwe n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, ukaba rero warabereye Addis Abeba. Ministeri y'ububanyi n'amahanga ya Israel mu itangazo yasohoye yasobanuye yuko uriye mu diplomate yirukanwe nyuma yuko umwe mu bari bahagarariye kimwe mu bihugu bigize umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe yari yavuze yuko rwose adashobora kwitabira uriye muhango mu gihe Negwize yaba awurimwo. Iyi ministeri kandi yavuze yuko yamagana amagambo perezida wa komisiyo y'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe Mahamudu Yusufu yavugiye muri uriya muhango. Iti birababaje cyane kuba umuhango wo kwibuka abazize Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ambasaderi wa Israel ya Addis Abeba yari yatumiwemwo Yusufu yahisemwo kwerekana cyangwa se kwerekana abarwanya Israel, cyangwa se ati
bahisemo kwerekana abagomba kurwanya Israeli. Muri Nyakanga 2021 nibwo Israeli yatangaje yuko yafashe icyemezo cyo gusubira muri African Union rero nk'indorerezi rwose. Rero ambasaderi Neguise wirukanwe muri uriya muhango ahagarariye Israeli ya Addis Ababa kuva muri Kanama 2024. Subwa mbere rero umudiplomate wa Israeli yirukanwa mu gikorwa cya African Union, kuko nko muri Gashyantare 2023 undi mudiplomate wa kiriya gihugu rwose yirukanwe mu nama ya 36 y'abakuru b'ibihugu by'uriya muryango yabereye iri Addis Ababa. Israeli ikomeje kwijundikwa na bimwe mu bihugu bitandukanye bitewe n'ibitero bikomeye ingabo zayo zimaze igihe zigaba ku mutwe wa Hamasi wo muri Palestina. Ni ibitero amakuru avuga yuko rero kuva ku itariki ya 18 Werurwe bimaze gutwara ubuzima bw'abasivile babarirwa mu 1400, ni mu gihe abo bimaze gukomeretsa barenga 3400 ku butaka bwa Israeli. Ni mu gihe kandi kuva mu kwakira abanyapalestina barenga 57,000 aribo bamaze kwicirwa hariya ku butaka bwa Gaza. Rero ibitero bya Israeli kuri Gaza byatumye urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rushyiraho impapuro zo guta muri yombi minisitiri w'intebe wayo Benjamin Netanyahu. Cyo kimwe na cyangwa se cyo kimwe na Yoav Gallant wahoze ari minisitiri w'ingabo zayo. Barashinjwa rero ibyaha by'intambara yibasiye inyoko muntu. Israeli kandi yajyanywe muri ICC na Afrika y'Epfo yirega gukorera genocide muri Gaza. Israeli n'ibindi bihugu bitandukanye byari bifite umubano birasa nkaho byagiye bihinduka bitewe nuko byatinyutse cyangwa se byagaragaje uruhande biherereyeho rwo kwamagana ibikorwa bya Israeli hariya ku butaka bwa Gaza. Kimwe mu bintu bikomeye byabaye rero kuri biriya bikorwa bya Israeli bya gisirikari, benshi bavuga yuko ngo Israeli yinjira hariya muri Palestina yitwaje yuko ngo iri kurwanya ibikorwa by'iterabwoba, ariko kandi bakayinenga cyane uburyo ibyitwaramo, kuko ngo yibanda cyane ku bwicanyi ikorera abasivile kandi ngo iri guhiga ibyihebe. Hamas rero ntabwo iheruka kumvikana igaba ibitero bikomeye ku butaka bwa Israeli. Ibi byose rero ngo bituma bumva yuko Israeli yakabaye izinga akaboko kayo ikava muri intambara yo gukorera ku butaka bwa Palestine. Tugana ku musozo w'amakuru yacu kandi ni munyemerere twerekeze gato Brazzaville. Abanyarwanda baba Brazzaville bibutse abatutsi bishwe muri genocide, banenga Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahaye FDLR uburyamo. Rero ambasade y'u Rwanda muri Repubulika ya Kongo ifatanyije n'abanyarwanda baba muri Kongo cyangwa se muri icyo gihugu bateguye umuhango wo kwibuka ku nshuro 31 genocide yakorewe abatutsi. Rero witabiriwe n'abasaga 300 wabereye kuri Memorial Pierre Savorigan de Brazza. Uyu muhango rero witabiriwe n'abayobozi bakuru ba leta ya Kongo, rero abahagarariye ibihugu byabo n'imiryango mpuzamahanga, abahagarariye imiryango itegamiye kuri leta n'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'inshuti z'u Rwanda zitandukanye zaje kwifatanya n'abanyarwanda muri icyo gikorwa cyo kwibuka. Muri uyu muhango leta ya Kongo yari ihagarariwe na Ludovic Ngatse, ni minisitiri w'ubukungu. Rero igenamigambi n'uhagarariye cyangwa se n'ubuhagarariye mu karere. Hari kandi Yves Ikonga, umujyanama wa perezida wa Repubulika ushinzwe ikoranabuhanga n'itumanaho, abadepite ndetse n'abayobozi mu nzego zitandukanye za leta. Mu ijambo yagejeje ku bitabiriye uyu muhango, Charge d'affaires muri ambasade y'u Rwanda Kazimiri Nteziryimana yashimiye abitabiriye, agaragaza yuko rwose kwibuka ari umwanya wo guha icyubahiro abazize genocide, guhoza abarokotse cyangwa se guhoza abarokotse no gushima abayihagaritse. Ati uyu mwanya utwibutsa agaciro ko kwibuka ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda n'inshingano zo gukomeza urugendo rwo kubaka igihugu twese hamwe. Yagarutse ku mateka ya genocide yakorewe abatutsi, yibutsa ko mu minsi 100 gusa abasaga
miliyoni bishwe isi yose irebera. Rero yashimangiye yuko kwibuka cyangwa se bitarangirira mu mateka gusa, ahubwo ko bifasha no kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside, guharanira ubutabera no kongera kubaka ubumwe mu banyarwanda. Ati kwanga kwibagirwa ni uguhagurukira guhangana n'abahakana jenoside ndetse no kwirinda icyahungabanya urugendo rw'ubwiyunge. Yavuze ko bibabaje kuba ingengabitekerezo ya jenoside kigaragara muri aka karere, aho cyangwa se abahekuye u Rwanda nka FDLR bari mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kuyikwirakwiza bashyigikiwe n'inzego z'ubuyobozi, bikaba bivamo ubwicanyi bwibasira abo mu bwoko bw'abatutsi muri icyo gihugu. Yakomeje agaragaza yuko bibabaje kandi kubona ibihugu nk'Ububiligi byagize uruhare mu mateka y'ubukoloni bwabibye ivangura ryagejeje kuri jenoside, bikomeje kuba indiri no gutiza umurindi abapfobya jenoside yakorewe abatutsi binyuranyije n'amasezerano mpuzamahanga n'imyanzuro y'umuryango w'abibumbye. Yasabye ibihugu byose guhana abahakana bakanapfobya jenoside. Yanasabye urubyiruko rw'ingenzi zose cyangwa se ingeri zose kugira uruhare mu kurwanya urwango n'ivangura ndetse no guharanira amahoro n'ubumwe. Anashimira cyane Repubulika ya Kongo n'abaturage bayo kubera umubano mwiza n'ubufatanye bagaragarije u Rwanda mu myaka 31 ishize. Muri uyu muhango kandi uhagarariye umuryango w'abibumbye Bwana Abdurahmane Diallo yagejeje kuba bitabiriye ubutumwa bw'umuryango w'umunyamabanga mukuru wawo Antonio Guterres. Herekanywe kandi filime mbarankuru du désespoir à l'espoir ndetse Teta Kundwa Ayani w'imyaka 19 avuka ku babyeyi b'imfubyi za jenoside yakorewe abatutsi. Avuga umuvugo yise Kalanui déployé sans voile. Agaragaza ingaruka jenoside yakorewe abatutsi yamugizeho zirimo kubuzwa amahirwe yo kugira umuryango mugari, ariko akanagaragaza uko ababyeyi be batahwemye cyangwa se bataheremwe n'agahinda, ahubwo yuko bahisemo gufatanya n'abandi kubaka u Rwanda rwuzuye cyangwa se rwunze ubumwe. Reka rero mbashimire kugukomeza kubana natwe. Ibiganiro byacu birakomeza mu masaha ari imbere, kandi dukomeze kwibuka twiyubaka ubumwe ndetse n'ubudaheranwa abari byo bikomeza kuturanga. Mwebwe mwese mukomeje kubana na Sound of Muhabura, mwebwe dukomeje kubana mu biganiro byacu, isesengura makuru na gahunda zitandukanye zica kuri uru rubuga twibuke twiyubaka. Turi kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi ku butaka bw'u Rwanda mu 1994. Nizere ko ibikorwa by'iterambere birimbanyije, nizere ko ibikorwa bigiye bitegurwa hirya no hino ku nzibutso zitandukanye zirimo imibiri y'abazize jenoside yakorewe abatutsi, mukomeza kuzikorera amasuku, mukomeza kuzibungabunga izo nzibutso mwoka byaramwe n'uruhare rwanjye nawe. Nizere kandi yuko ibikorwa biri gutegurwa muri site aho muherereye zose muzikurikiza neza, kuko ibikorwa byo kwibuka bigenda biba mu bihe bitandukanye, kuko kuva ku itariki ya 7 harahagiye haba ubwicanyi, ku ya 8 haragiye haba ubwicanyi bitandukanye, ku ya 9 so urumva ubwicanyi uno munsi niwo umunsi ubundi ubwicanyi busa nkaho bwakwirakwiye mu gihugu hirya no hino hose. Nizere ko rero ibikorwa biri kugenda bimena neza, ariko kandi n'ibikorwa by'iterambere nizere ko bitari gusigana, kuko gahunda no kwibuka twiyubaka imbere heza mumenye yuko haraharanirwa. Ngira ngo byanga bikunda buriya ahazaza hacu ari mu biganza byacu. Ibi byamaze kugaragara. Tugiye kwinjira rero ku makuru ari kuvugwa muri agezweho muri iki gitondo. Tuba turi mu karere k'ibiyaga bigari. Makuru agezweho rero tugiye kwinjiramwo, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igize gutya ifata Leta Zunze Ubumwe za Amerika iti reka tubereke aho tubera ikinyuranyo, reka tubereke aho tubera igihugu cya Afrika gikungahaye kuri zahabu n'andi mabuye y'agaciro. It's a breaking news. Na makuru agezweho tugiye kuza twicarira muri iki gitondo. Mwisesengura makuru ryacu na makuru tugiye gutindaho
nari mu itangazo rigenewe abanyamakuru, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntaho yanditse u Rwanda ngo ibwire Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ishobora kubiziza u Rwanda. Ndaza kuza ngiye nk'umusesengura amakuru mbahuriza ingingo mbereke iyi Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu byizize, ndaza kubereka ko hari u Rwanda irakurwa ku iberi, ndaza kubereka umuntu ugiye guhita ashyirwa ku iberi, mbereke n'impamvu irenze imwe. Donc Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo mbonye itangazo rishyizwe hanze na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nakoresheje imvugo igira iti umwana apfuye mu iterura. Sinzi ko ahangaha mu iterura yari yakanagiramwo amasezerano Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ongoing situation niko ndaza kubivuga yagombaga kuba hagati ya Amerika na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kinshasa mu itangazo isoye igize gutya, mu itangazo imaze gushyira hanze rigenewe abanyamakuru igize gutya, ni amakuru atarasakara hirya no hino, niyo mpamvu nje kwikubitiro kugira ngo tuyaganireho turebe akana kariya. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu kifite kuri isi, kifitiye umutungo wacyo, ariko kikagira n'ubuhanga bwo kwigwizaho imitungo y'ibindi bihugu yo birangaye. Ubu aka kanya turi kuvugana birashoboka yuko ibicuruzwa cyangwa se imisoro yashyirirwagaho ku bicuruzwa biva mu Bushinwa ishobora kwiyongeraho 50, yari imaze kurenga kuri 60% kuko ejo bundi Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump yongeyeho 30%. Biravugwa yuko rero hashobora kwiyongera andi 50%. Urumva byaba birenze 100% completely. It's a total ban ya product ziva muri China zerekeza muri Amerika. China nayo mumenye yuko hari ibindi yari imaze iminsi mikeya ikoze bimeze nko kwihorera. Ubwo ndaza guhita mbabwira ngo ninde ugiye gusigara ku iberi ku butegetsi bwa Tshisekedi ku bijyanye no kwirukanka nyuma y'uyu mutungo uri munsi ya buriya butaka. Ndaza kumubereka muze kureba, ariko nawe ikintu iturufu yifashishije n'u Rwanda. Niwonge muri iri tangazo risohotse, nubwo ntahanditse u Rwanda, ndaza kubereka uburyo ngiye u Rwanda ndibuze kurwinjiza mubabwira ni biragoye ko mwene Etienne Tshisekedi hari imishinga yunguka mwakorana mu gihe utaramubwira yuko uragirira n'abo Rwanda iyo mishinga ngo ikore. Ndaza kubereka rero n'amakuru agezweho. Nizere ko mumeze neza, mukomeye, muri gukomezanya, turi gufatana mu mugongo. Abanyarwanda, inshuti z'u Rwanda, gukomera ni inshingano twamaze kubona ko ari inshingano, si n'impuhwe by the way rwose. Ibi ndabivuga nshize amanga, byamaze kugaragara yuko nkunda gukurikira speech z'umukuru w'igihugu. Ejo foze speech ikomeye cyane aho komeza kubwira bari abantu buryo ibi bintu turi gucamo byose twe siko twabyifuje. Umushinga wabo barawuteguye, barawuronshinga, tonke bakuba amashyi barigendera, amaraso yacu arameneka, baranywa baragenda. Twebwe rero turi gusigira tubyivuruguta musomye. Shaze gusobanura neza yuko gukomera kwacu si impuhwe tugomba kugirirwa. Gukomera kwacu ntabwo ari ibintu tugomba kwirwa abantu batugirira impuhwe nyine badusaba ati ni mukomere. Not yet. Twamaze kubona ko it's all about our choice we can do. Kandi uko dushyira hamwe, uko twumva ko ibi bintu ari ibyacu, birushaho gutuma twumva ko gukomera nyine kandi bishoboka. Buriya baravuga ngo azirongaza ukomereka cyane, buriya inkovu iba ikomeye kuruta umubiri utakomeretse. Iyo logique murayumva cyane. So ni mukuru agatebe rero turebe kuri aya makuru hagati ya Washington na Kinshasa, ariko nge ndi bubikururire na Kigali. Iki gihugu nge nkunda kubabwira ngo iyo ndebye iby'ubuyobozi bw'u Rwanda byakoze, nk'umuntu uri kuvuga ku bijyanye n'amakuru politike, ntibize kwitwa gufana, ahubwo nge iyo nshishije mu ijisho mbona yuko u Rwanda rwakoze icyo twita paving way. U Rwanda mbona ko rwafashe inzira ruyishyiramwe amapave rurayikomeza, and then nubwo u Rwanda rugenda ruhura n'imitego n'imijugujugu, ariko mbona ko inzira u Rwanda rwapavinze ruyicamo rwemye. Mbona ko ibintu amahanga yemera kubona u Rwanda ibyo ruri gukora ntibisaba igitutu cy'u Rwanda cyangwa se kwirirwa u Rwanda rujya kwibutsa ayo mahanga. Nubwo baba bake babikora, ariko ubona ko babikorana umutima ukunze kandi ubona ukuri kwa nyako ko gushyigikira no kuvugaho. Mugiye gukurura agatebe rero mbereke uko tubigenza. Iri tangazo rishyizwe hanze na Kinshasa, ngiye kubabwira ko mushobora kuri buze kumva mu minota irakurikira iri tangazo, dushobora kumva guca umubano hagati ya Kinshasa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndaza kubereka kuko bino bintu birakomeye. Dushobora kuri buze kumva guca umubano completely hagati y'ubutegetsi bwa mwene Etienne Tshisekedi. Hari umuntu wabwiye ngo sinkavuge mwene Etienne ngo mbamusuzugure. None se si umuhungu wa Etienne? Ariko hari ukuntu nabonye namwe mudramatize ikinyarwanda mukamera nkaho wenda byiswe ukundi kuntu, ariko uzumva mu byegerano hirya hino bavuga ati runaka ni mwene runaka, kiri kutari proud yaso cyangwa
umubyeyi wawe nibwo byaba ari ikibazo gikomeye kukwita mwene runaka. So twigendere gake rero ibyo ntacyo bitwaye. So ubwo rero turaza kubyinjiramo mbere ku buryo ingingo zigira kuri 3 tugiye guhuza. Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo isohoye itangazo muri ibi bihe yari imaze kwinjira mu bikorwa byose yari itegereje irekereje. Ubundi hari igihe umukunzi n'umwanzi umurebera ku kintu wamuteze mu bihe byiza n'ibibi buriya hose ushobora kuboneramo umukunzi n'umwanzi. No vuga ngo yumuteze ibihe byiza akagwamo uri kurya uri kunywa akakugenderera akagusura akakuba hafi, hanyuma hakaza ibihe bibi ukabona arigendeye cyangwa aracecetse, bihita byoroha kumenya ngo umukunzi ufite cyangwa se inshuti ufite iri muri iyi position. Niko Kinshasa rero yateze Abanyamerika iranabacakira irabafata. Ubwo rero hari abandi bahise baprofitira muri icyo kintu donc nafashe nk'icyuho kuko uhita ubona ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niho yashakaga gufatira Umunyamerika rero byakunze. Umunyamerika yarategewe ku Rwanda ku buryo bukomeye. Ibi ndi kuvuga hari yewe uhita wumva bikuremereye, ariko yewe niyo mpamvu mba nica kugira ngo mbahurize ingingo kugira ngo ninza guhaguruka kuri iyi kamera nigendeye mugire icyo musigarana ku byo nari nifuje yuko tuganira. Anyway, ikaze abifuza kumenyekanisha ibikorwa byabo cyangwa se ibikorwa byanyu, abifuza ko tubamamariza biroroshye cyane. Nuko umpamagara kunyandikira kuri iyo nimero ubona hasi 0783996164. Ibikorwa byanyu tukabimenyekanisha bikajya bica muri ibi biganiro byacu kandi byanyu byiza. Abakiriya bakugana bakakugana ari benshi cyane. Upfa kuba ucuruza produit nziza itica ubuzima bw'abantu, mbese ibintu ari amahire. Hari abantu tumaze iminsi mbona murashaka kumbwira nabi ngo banakoresha imvugo ngo nabiriyeho bitewe na product mwashaka kwamamaza, ariko ntacyo dupfa kindi. Reka tugende neza rero ubwo twiye no gutinda kuko akanya ko gutinda ni gakiya cyane. Hari itangazo mfite hano ryashyizwe hanze n'umugore witwa Tina Salama. Byaciye ku rubuga rwa Tina Salama. Uyu ni spokesperson of Republic Democratic, oya ni umuvugizi donc wa Tshisekedi. Ntabwo ari wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ahubwo ni umuvugizi wa Tshisekedi kuri titre mbona afite. Umwana w'umukobwa Dezora ariko no umugore nabonye ejo yakikiriye indi diplome ikomeye hano rire mu Bufaransa. Rwose nabonaga hari guserebura muri iriya kaminuza Tina Salama. Abanyekongo buriya bari mu bantu ibintu byitwa impamye bushobozi n'impamye bumenyi biga neza donc. Abanyekongo naje kubona ko abantu ba Kinshasa bitewe n'umurengero w'ibifaranga bigirira biga neza kandi mu kaminuza meza cyane, ariko kubishyira kuri in practice ndavuga nibipfira he. Kinshasa biga neza pe, jevuza siri, ariko kubishyira mu bikorwa rwose. Tina Salama umuvugizi wa Tshisekedi ejo rwose ngo nandi kureba donc no mukanya gashize hari arire muri kaminuza muri university zikomeye yashyikiriye indi diplome. Ntabwo byo nabitinzeho, reka twigirire ku cyatuzanye mu iki igitondo. Ni amatangazo yasohowe mu buryo bugera kuri bubiri. Rimwe barishyize mu rurimi rw'igifaransa, irindi barishyira mu cyongereza ureba bagira ngo bumvishe Abanyamerika byumvikane neza. Reka turebe babana muzu ururimi muzajye mumfasha tugenda neza. Biragira riti présidence de la République, cabinet du chef de l'État. Ariko ubwo reka dusome riri mu cyongereza kugira ngo tuze kugendera hamwe. President Felix Tshisekedi remains committed to solid and long-lasting ties based upon cooperation and friendship between Democratic Republic of Congo and the United States of America, in light of much expressed will to relaunch strategic partnership between our two governments. The DRC's approach will be to give priority to direct exchange with the new administration via official and authorized channels. Consequently, the president hereby suspends immediately and until further notice all contracts, approaches, or proposals made between the DRC and any American lobbying firms or entire, notably Arts Cume LLC, yeah. It is what it is. Yeah,
I think it is ndabona niringire kwanga ndumva harimo terime zagiye zinca nk'iki kigo ni ikigo ariko hari cy'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Anyway, reka twigendere hanga rero itangazo mwaryumvise muri makeya. Tugenekereje ibiri muri iri tangazo by the way ni ibintu byatunguye abantu benshi, nanjye ni mu bantu batunguye n'ibintu kuko nge nahise nifatira bino bintu bitangajwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa uburyo ki bavuga yuko babaye just to suspend, babaye bahagaritse niba hari indi mikoranire ishobora kuzongera kuba hagati y'ibigo bitoya, just ibigo bitoya cyangwa se amakompanyi manini yafite wahuriye gukora ikitwa ubushabitsi bwakorwaga hagati y'amakompanyi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bibaye babisuspenze. Atariko twe turakomeza twite ku mubano uri hagati w'ibihugu byombi ndetse unakomeye ndetse ugomba no kumara igihe kinini. Turakomeza twiteho kuko urakenewe cyane. Atariko imikoranire y'ubushabitsi hagati y'ibigo by'Abanyamerika byaba bito n'ibinini mu gihe byakongera bigafungurwa cyangwa se bigashyirwa ku karubanda nabwo mwabimenya mu bihe biri imbere, ariko for now tubaye tubihagaritse. Hibereyemo ikintu gikomeye rero nshuti bavandimwe, reka nze mbereke ikintu gikomeye nacyo tugiye kwinjiramwo. Ikintu gikomeye kirimo hanga abantu benshi bahise bibaza bati aka kanya se bigenze bite, niki cyaba kibaye se? Tina Salama ikintu cya mbere hano yitayeho muri iri tangazo no kumvikanisha Leta Zunze Ubumwe za Amerika yuko ubundi iyo nge nababwiye ngo ntihaze kubaho gutungurwa kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubutegetsi bwa Kinshasa bishobora gucana umubano. Ndaza kugenda gake yanjye ntago mashaka kuzura kaboze, ariko hari ikintu kinini ngewe ndi kwiboneramo hano. Guhagarika Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta kindi kintu yakenera ku butegetsi bwa Kinshasa uretse amabuye y'agaciro. Iki cyo tubanze tugikure mu nzira tukemeranye. Nta kindi umunyamerika ashobora gukenera muri Kongo uretse amabuye y'agaciro. Kuvuga rero ngo ubaye ususpense, kuvuga ngo ubaye uhagaritse imikoranire mwagiranaga, je vous assure ko uburi kototera inzira z'uko icyo Amerika yari gukeneye uko cyarangiye ushatse wacu umubano nayo, kuko nta kindi ugiye kuba uyimariye. Natangiye mbabwira ngo rero gususpenda cyangwa se kuba hahagaritswe buno bushabitsi tugenekereza buriya ngo ururimi rukunda gusobanurwa urundi kuba ubutegetsi bwa Kinshasa bubaye buhagaritse buno bushabitsi bwa ibigo by'Abanyamerika byakoranaga n'ibigo bya Kinshasa. Nta n'ubundi bushabitsi uretse gucukura amabuye y'agaciro, kuko Kinshasa nta zindi nganda, Kinshasa ntigira ibibuga by'indege ngo urakorana, Kinshasa ntigira petrol ngo donc ibyo tunabireke. Kinshasa ntigira igisirikare gikomeye, Kinshasa ntigira ubuhinzi busa uretse ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Gufata umunyamerika rero ugahagarika izo nzira mwakoranaga mu bucukuzi, urabumubwiye ngo icyo washakaga hano cyose cyo cyarangiye. Niho nababwiye ngo kototera guca umubano kw'ibihugu birashoboka. Reka mpite mbere yuko twinjira rero, reka mpite mbabwira abandi bantu batatu basigaye ku ibere rya Kinshasa ku bijyanye no kugaragaza gati Kinshasa. Iyi myanzuro iri gufatwa n'uyu mutegetsi Tshisekedi Chilombo, nkunda kubabwira ngo kubuganje mbona yuko atari we uyifata, kuko Kinshasa mbona ko itegetswe n'abantu barenze batanu. Sinzi niba turi kugendera kuri icyo kintu, ariko akaba bigendera biguru ntege bati twebwe n'ubundi ntanzara dufite, twebwe n'ubundi twamye dukomeye kubera tudashongeye cyane Afrika, n'Abanyamerika barimo, donc buriya n'Abongereza barimo. Ibi ni ibihugu bisanzwe byifitiye zahabu zabyo ku gipimo kiri hejuru, ku buryo bitewe n'uburyo baba bazi kuzikorera management, ni ibihugu bihora biri imbere kuri peteroli yabyo na zahabu. Amerika n'Ubwongereza batandukanye n'Umushinwa uri hariya, bagatandukana na Canada yashatse kwigira nka ntaho nikora, irazira hengama cyane. Ejo bundi narebye ibintu yakoreye u Rwanda, navuze ubundi Canada nikingiriza u Rwanda, twaragishaze twese turakibura, cyari gutuma yikora mu mitana kuri iki bwira batanazi ngo turebe impamvu yitendetse ku Rwanda mwene kare Kageni. Uhita ubona yuko Canada yari ikeneye guhita irambiriza ku mabuye ikura muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abantu rero bagira kuri batatu basigaye kwibera ni Canada. Canada ntabwo imeranye neza na Amerika kakanya turi kuvugana habe n'aka na gato. Canada nayo yakoresheje iturufu ryo gukondana u Rwanda no kurutsikamira cyane, kuko yari izi neza ibyikeneye muri Kongo. Twe twashatse icyo Canada ihaniye u Rwanda turakibura, twashatse icyo Canada yungura u Rwanda nacyo turakibura, twashatse iturufu ryari gutuma Canada bayigira nk'umwana w'umuhererezi muri Kongo, dusanga kwari gutuka, kuvuma, guhana no kwitendeka ku Rwanda. Byarabaye rero ubu Canada isigaye kwibera ibintu ni bravo hagati ya Canada. Canada yari yubuye intambara ikomeye hagati yayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bwa Trump yatangiye kubwira Canada yuko ishyamba ritakiri ryeru, burya atari buno bagomba kugenda gake.
mwarabibonye uburyo ibintu by'imisoro nabyo byatangiye kugira gute gutumbagira hagati ya Amerika na Canada. Umundi muntu urahita ujya kwibera waruna risanzweho ni Umushinwa. China ifite politique de neutralité yo kutivanga mu zindi politique n'imitegekerwe y'ibindi bihugu ku isi, ariko nabacuruzi ba mbere b'abahanga n'inganda bari imbere cyane. Ubu Umushinwa agiye kongera nyine, urumva Umushinwa niba yacinye bakabwira Tshisekedi ati uri mu biki, abanyamerika kubizi bayoboza igitugu bari buze Tshisekedi ati ubwo niba ruko imeze reka mpindure imyanzuro dukomeze. Undi muntu ugomba guhitaza kwibera nuwarikozeho kuva na kera ni Umubirigi nyine, nk'igihugu cy'Iburayi. Kandi Uburayi bw'aka kanya sinzi niba mubona uburyo bubanye na Amerika, nabwo mbona ko ari ibintu biyoga somehow. Aba bagabo batatu rero nge mu mboni yanjye nibo ndi kubona babwiye Tshisekedi ati nudahindura rero uraza kubaga wifashe mu minsi iri imbere. Umunyamerika we yaramaze iminsi ingendo zirenze rumwe, yaba urwa Dr. Jackson Labio winje kuri buriya butaka, uwe yahise abwiza Kinshasa ukuri yuko idafite igisirikare kiri ku rwego rwo kugira icyo kimara, yuko ubutegetsi bwa Kinshasa ntacyo bushoboye kubijyanye na question securitaire muri Eastern DRC. Cyo ni kimwe ibyo byabaye agaterera nzamba ubwo iriya ntumwa uriya mujyanama mukuru wa Trump hariya nibo bita ba mwana, kuko umusore wuriya Masade Bolosi ni umuhungu we yarongoye umuhererezi, umukobwa w'umuhererezi wa Trump. Ubwo abazi by'amasano muraza guhita mubimenye. So uriya musaza uyu mugabo ntabwo ari umusaza, uyu mugabo rero waje we ni umucuruzi completely. Ikintu yabwiye Kinshasa yarenza so ngiye no kubereka kantu nabonye kagatotsi gatumye Tshisekedi yivumbura. Uno mugabo Bolosi kuva yavuye ku butaka bwa Kinshasa ntabwo je vous assure abantu ndibwirira bakurikira yarinze asohoka atavuze u Rwanda. Nta mushinga wajyamo akakanya na Tshisekedi ufite aho uhuriye n'umutekano n'akarere k'ibiyaga bigari utavuze u Rwanda ngo umushinga uraninge. Uyu Boros Masad yasohotse rero nta na hamwe atunze agatoki u Rwanda. Igitutsi buriya cyari cyarangije kuva hagati ya Washington na Kinshasa, arigendera arababwira ati twishimiye ko tugiye gukorana kandi twaganiriye neza, taye mabuye yanyu kwifuza ko dushora mu mabuye yanyu turi kubyumva kandi turabiha agaciro. Ariko arangije afata indege birarangira arigendera. Kinshasa iriyumvira ati nibi muri kudukora, nimushaka kuvuga u Rwanda. Mwabonye ko Kinshasa mu minsi yashize birirwaga bazenguruka hirya no hino bahamagarira buri muntu wese n'utavuze u Rwanda bakamugaya bakamwamagana bakamunenga. None abantu bagiye kwinjira muri business z'ubushabitsi zirimo ibifaranga byinshi bari gutinyuka bakaza Kinshasa bagasohoka batavuze u Rwanda. It's a big mistake imbere ya Tshisekedi n'ubutegetsi bwe. Ngibi rero bihise biba completely. None ababwiye ntangira ngo umushinga nta nubwo wapfuye mu iterura, ntabwo umwana yapfuye mu iterura, umwana yapfuye ahubwo inda giterwa hari niko nabivuga. Turi kugendana kuri iyi ngingo. None nashaka kukwereka rero impamvu aka kanya ibintu bigomba kuyogayoga muri ubu buryo. Amerika iri mu ntambara ikomeye n'Ubushinwa nabwo bwagombaga gukubita ababara leta zunze ubumwe za Amerika, kuko Amerika imaze kuvuga yuko ishobora kongera 50% ku musoro n'ubundi yari yarazamuye wari umaze kurenga kuri 60%. Ibaze nishyiraho 50% birahita ibijana na 10% completely. Iyo ni total ban ya product ziva mu Bushinwa zijya muri Amerika. Urumva hariho intambara economic. Intambara y'ino miti naranababwiye ngo nubwo ikoresha imitutu y'imbunda ariko yose ni guerre basée sur l'économie, niko nge mbibona. Yaba intambara hagati ya Ukraine na Russia, petroli yabigendeyemo, gaz bigenderamo, ibinyampeke bigenderamo muri Afrika. Ndababeshya se? Niyo mpamvu navuga ngo ni intambara zose mbona ariko ziri basée sur l'économique. C'est la raison par laquelle uzajye kumva hagati ya Ukraine intambara ibintu birayogayoze dutangire kubura ibinyampeke hano muri Afrika. Imigati wacu itangira ihende. Ni mujye muri supermarket mu Rwanda murebeho umugati ugeze. Turi mu bihugu buriya byakiraga ibinyampeke byakomokaga hariya ku butaka bwa bwo muri Ukraine. Turi mu bihugu byakoreshaga amavuta ashobora kuba avuye muri Ukraine, kuko Ukraine yari big yari umusera munini cyane wo muri Afrika ku bintu bijyanye n'ibinyampeke, not only Africa n'ibindi bihugu bisigaye. Amavuta atekwa y'igihwagari ari butangira hende kubera iki ya ntambara yagonganishije bya bihugu. Hamwe nakubwiye ngo c'est la guerre basée sur l'économie. Ibyo byose rero bituma abanyamerika bari binjiye muri Kongo gucukura amabuye, ariko bakanga kwemera kwijandika mu ntambara n'umutima wabo wose. Kinshasa igomba kubibahora. Abanyamerika bari bamaze kwidekarara bavuga yuko nta business bakorera kuri buriya butaka mu gihe igihugu nta mutekano gifite. Kinshasa yari irekereje ivuga tubwo iyo ngingo mwayibonye murahita muzana ibikoresho byanyu karabutaka b'igisirikare mudukubitira umwanzi u Rwanda na M23. Amerika iti ntabwo ari uko dukora twebwe, nituba dushaka yuko icyasha mpuzamahanga kizatujyaho. Amerika nicyo gihugu uzumva kitarijanitse mu majenoside atandukanye hirya no hino, kiba kicecekeye cyane financinga kigafinancinga gicinyerera mu cyamo. Yes, it is how it is. None kuri iyo ngingo rero niho nababwiraga ngo
Amerika yari imaze kunenga Kinshasa yuko umutekano bidashoboka bagomba kubanza bakita ku mutekano, ariko ikababwira ko bagomba kubanza kuwugarura, itaberetse uko izabafasha. Kinshasa rero ntabwo biba bishoboka, bagombaga kubikora nka Canada. Nababwiye ko Canada irasigara kwibera kuko yavumye u Rwanda, yitendetse ku Rwanda. China yonyine ni umukozi, ntabajye muri ibi by'amatiku. Umubiri giwe naho ngaho ni Rutagayisa suba uraho gusa ari kugaragazwa gati yahagira kurabona we nta yaramaramaje rwose, yohereje n'abasirikari magana. Ibyo birakomeza gutyo, ariko ikintu kirimo gikomeye on this point nuko ugomba kumenya ko umunyamerika biriya bintu Kinshasa ikoze. Kinshasa mu kanya nano ishobora kuri buze kongera kivuguruza. Ntituze kwibagirwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari gendarme du monde. Ariko nakunze uriya mugabo witwa Dr. Ray Jackson kabisa, yaciye ubundi ari cyo twita gucimaka. Hari abagabo nyine bagendeye kuri kuko ibintu bigomba kugenda ku isi, uretse ko buriya abantu benshi batabakunda mu butegetsi. Kuri kwinshi ngo aragiye kuba kudakenewe. So on that point icyo nashakaga kubabwira rero kuri iyi nshuro, nababwiraga yuko umunyamerika hano rwose zino kompanyi zigiye kuzira igihugu cy'u Rwanda, nuko muri aba bagabo bose baje Kinshasa ntawe ati umuntu wagezaga akasakuza kiyasaguza n'uriya mugabo basezereye Anthony Blinken ubuntumbazi yari nta munyamerika ukene. Ku bwa Trump rero ntabwo ariko bikora, kuko Trump we ni umucuruzi kandi ushaka gucururiza ahantu ari shuwa ku mutekano uri safe. Yaba ari Blinken yahita akagira akasakuza kiyasaguza, turabona u Rwanda turahita turuhana, turahita duhambiriza abasirikari barwo n'ibindi nk'ibi. Aba diplomate bandi rero bafite, cyangwa sinzi niba mwarebonye, bafite ikinyuranyo. Reka tuze gaki rero mbibwirire irindi banga ririmo nge nabonye ryatumye Amerika ishavura igashavura umutima ukabarya. Tshisekedi hari agapropaganda amaze iminsi yahimbye ejo bundi hari agapropaganda yahimbye mu Kajenocoste. Kariya kapropaganda Tshisekedi yumvaga ko azabona abantu bamukomera amashyi bakakamufashamo. Ubu ari kuzutaguzanya nako wenyine Kinshasa n'abariya Batina Salama n'abo Batrizi Kayikwamba nibo bonyine bari kumusupportinga. Ntabwo ndabona isingari yahagurutse, kuko Genocoste iyi genocide Tshisekedi ari guhimba ngo yakorewe abanyekongo muri Eastern DRC ni ikintu yarahimbye mu rwego rwo kugira ngo ashake ibindi bintu bikomeza kumufasha kurangaza isi, no kugira ngo arebe niba isi yamugirira impuhwe kuruta kuri kwimugirira ubu ngubu. Genocoste abanyekongo bishwe, kandi bishwe u Rwanda rwakoze genocide ruyikorera abanyekongo mu burasirazuba bw'igihugu. Mushaka uburyo mutwumva n'ibihano mutari mwarashizemo imbaraga muzongeremo. Genocoste igishinga barateruye ajugunya oba kibura umuntu gisupportinga. Tshisekedi yarazi ko kuko nta kantu gashya wenda abanyamerika bashobora kukumva bagafatiraho, nabyo birafiringa ntibabifata. Meme na Roni nabonye Roni yo yaranamwihoreye by the on this time, nabonye ko banamwihoreye. Genocoste ubwira aho birirwa ikatakata mwoso me ministeriere buri kanya zirahura ngo aribyo bagiye kuvugaho buryo u Rwanda rukora ubwicanyariya, so ibintu bigakomeza kuyogayoga gutyo. Ubwo rero uwo mushinga Tshisekedi amaze iminsi mike aronshinze cyangwa akize ku karubanda ni kimwe mu buryo yarategereje yuko agomba kubona abafatanya bikorwa. Ikintu abakeneye ni umuvugira gusa, apfa kuba umuntu ukomeye. Wibuke batangira kujya gusinyana na Amerika, bari bavuze yuko ngo bitewe ngo n'uburyo Amerika ikomeye ivuga ari kumvikana ku ruhando mpuzamahanga, Kinshasa yari yizeye yuko icyo gitutu ni wenda Amerika ishobora gukoresha noneho igitugu ntinakoreshe in right way, igakoresha igitugu ibyo Kinshasa ishaka bikaba byagerwaho. Na Amerika yari yakoze akantu ka mbere, step ya mbere Kinshasa yari yayikomeye amashyi yuko hari bamwe mu bayobozi b'u Rwanda bafatiye ibihano. Barimo General Retired James Kabarebe ngo wafatiye ibihano ngo imitungo yiri muri Amerika, visa zijya muri Amerika nabyo ngo bakabikumira. Ese uko Kabarebe ni yaje muri Amerika bishatsira? Sembiye sindi umunyepolitiki, ariko hari ibintu mbona bakora Kinshasa nkasanga ntifite nyirayo. Umuntu uraho gusa bavugira ati ibintu bigende gutya bigende gutya. So ubwo rero niyo mpamvu nababwira ngo uyu mushinga wa Tshisekedi wa Genocoste we yifuzaga ko nawe uba finance arayifitiye, yifuzaga ko uba supported in terms of kuba nyine bavuga this project is a core, is a good, it's a true. Rwanda has been there within a long time killing people, doing massacres, no kwiba nka kuriya nyine Kinshasa bavuga ko u Rwanda rwiba Eastern DRC, kuko byose muri Genocoste byose araza akabyangorobamo akabishyiramo akabivugiramo at the same moment. Kuba rero uwo mushinga utarabaye supported, umunyamerika ahaje inshuro zirenze ebyiri akarinda sohokayo
ibyo bikorwa kandi bino bikorwa urabona nibyo ubutegetsi bwo bugenderaho, nibyo bugenderaho buvuga ko bugiye guhindura itegeko nshinga, nibyo bugenderaho buvuga ko bugiye kongera ingengo y'imari y'igisirikari, nibyo bugenderaho buvuga yuko bugiye kandi ibindi bintu nabonye bitwaza gukuba umushahara w'igisirikari kabiri, no kwinjiza abandi bantu mu gisirikari, no gushaka abandi bafatanya bikorwa mu gisirikari baje gutabara nde mwene Etienne Tshisekedi. Byose rero azirongazi biza bikubita ku rukuta, niho Tshisekedi n'ubutegetsi bwe bicara bagatangira gukora icyo twakita kugenda bakora casting, who can stay, ninde ugomba gusigara, ninde ushobora gusigara muri ibi bintu byacu byo gukomeza gukoza akayiko ku mutungo kamere. Kinshasa iri mu bihugu bitindahaye bigera muri 3 muri Afrika, kandi nicyo gihugu cya mbere gifite umutungo kamere, iri mu bihugu birwanda umwanya w'ibihugu bikennye muri Afrika. What do you think about? So niba ariko byo birinawoza somehow mu by'ukuri niba koko igihugu gifite umutungo mwinshi, n'umuvuga ngo ufite ibiryo iwawe mu rugo, hari abantu babikwiba abana babo bakamera neza, ariko uwo abawe bagahora barwaye bwaki, kandi ibiryo babikura mu nuvuga ngo ngiye mfite stock ya hano muri iki cyumba nakabaye nyirya aho nshakiye, abana nabyaye n'abandi bakamera neza, ariko ngashinga umuturanyi utuye mu gashamburete cyangwa mu kantu kakagonyi wanjye uhora uza kunyiba, abana be bakajya bahora bameze neza, ya kakazu ke gataka kavugurura kagataka, amarembo yakayataka, ibikingi by'akabyubaka nabyo bikanakomera, abana be bagakomera bakabimigirigiri bagakomera kuruta banjye baza kwiba ibiryo kandi mbihorana. Kinshasa ishinja u Rwanda kwiba uyu mutungo, ikarangiza ikavuga ko umutungo u Rwanda rwiba Kinshasa, u Rwanda ruwushora mu gisirikare kigakomera kuruta cya Kinshasa. Kuko ibyo bintu koko ubundi biri fair. None se Kinshasa batwara uwo mutungo kuki nayo idakoresha mu gihe baba batarajya kuwutwara ngo igisirikare nayo gikomere, ubutegetsi nayo bukomere? Sinzi niba urugero mbahaye mu Rwanda, ngiye mfite stock nini nyicayemo, abana banjye barwaye bwaki, uwo nshinja kwaza kunyiba igitondo amanwa nijoro, abana be bameze neza mu bijurano mu byo bibye. Iyo mind uraza kwita ko ari mind idafite stupidity ikabije. Bino bintu bya politiki uretse ko wenda byinshi biba bigendeye ku bintu bya by'ibinyoma n'ibinyoma nyine no gutekinika n'abantu benshi bahinshingano batazishoboye, cyangwa se bahinshingano bandi bavuga ngo aho hari abahanga bagira bati Tshisekedi igomba kuzahorana abategetsi bari bizarre, kuko amahanga niyo abafata akabashyira ku buti muri position, kuko akeneye nyine gukomeza kuyigira kuri. Hari umugabo wavuze bamwita Patrick Otieno, uyu professor w'umunyakenya, yaravuze ngo nyuma ya assassination ya just uriya Patrice Lumumba y'umunyekongo, biragoye ko Kinshasa izongera kubona umugabo nk'uriya. Bakurikira dore naba ngaba, umutegetsi uvuga yuko ibintu byose byapfuye byishwe n'abandi, umutegetsi uvuga yuko umuntu uzarinda ubusugire bw'igihugu cye ari abandi, umutegetsi uvuga yuko kuba ubutegetsi bwe budatera imbere, butareste bo budakomeye, ruswa zihora zivuza ubuhuha ari abo baturanye. Uhita wibaza ngo wakora iki? Njye nigeze kubaha agataske gatoya ngo tuzashake uyu munyacyubahiro duturanye wirirwa atakashinja u Rwanda, atera u Rwanda, avuga ngo u Rwanda niba rusenye, niba rwice, niba rurimbure, oyakuzi uretse ako kazi. Ikindi ushobora gushaka ugashyira ku meza ukavuga ati yakuze iki ngiki cyaboneka, nta gihari, ntacyo bapfa kubona. So anyway, kuri iyo ngingo rero niyo nkunda kubabwira ngo birasaba yuko twese twegeranya umutima tukabona yuko ibihugu by'ibituranyi uburyo babifatamo nibwo bafite, wenda ntabwo twaba braminga cyane, nibwo buryo buhari cyane, nibwo buryo bafite, ariko unfortunately nuko wenda birangira bitwitiriwe. Ariko buriya bajya bavuga ngo ibuye ryagaragaye ntiribakisha isuka, azirongaza tugenda tubona uko ibintu bihagaze uko bimeze, bituma turushaho kumenya ngo ni gute twakirinda rero. So reka dutegereze rero turebe iri tangazo, iyi Kongo. Nge niho mpamvu nakubwiye ngo ibi ngibi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sinzi niba mwakuringiye ngo mwumve uko bimeze, ibi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikoreye abanyamerika, umunyamerika byanga bikunda agomba kumenya ko azize u Rwanda, kuko abadiplomate binjiye hari inshuro ebyiri zose barinze basohokayo batavuze u Rwanda. Noneho bakoze ikimeze nk'ishyano ku butegetsi, banavuga yuko igisirikare kidafite ubushobozi bwo kugira icyo gikora, bavuga yuko kandi batapfa gushora imari muri kiriya gihugu kidafite umutekano. Kandi kimwe mu bintu umunyekongo yari akeneye ku munyamerika ahubwo ni uguhita amubwira, amuha umushinga nk'uko ari buze kumufasha gucunga umutekano. Umushinga yari kumuha yaza kuvuga ko atari buze kumufasha gukura ingabo z'u Rwanda ziri hariya zero, n'ubundi ntacyo byari gutanga. Umushinga umunyamerika yari gutanga muri Kongo, n'undi atavuze ko agiye kurimbura M23 zero, ntacyo byari gutanga. Kandi umunyamerika we yari yagaragaje yuko atari kuri calibre cyangwa se atari standard
bimwe mu byamujyana hari atari kujya kurasa kuri M23 cyangwa zo kujya kuvuga ngo rajya guterura ingabo z'u Rwanda Kinshasa ivuga yuko zaba ziri hariya. So ibyo byose rero nuza kubihuza cyangwa se nuza kubyegeranya uri buze guhita ubona yuko ikintu gikomeye regardless yo kuba wenda twavuga yuko Tshisekedi muri gahunda afite, wenda hari gahunda yatangiranye yaramaranye igihe kinini cyo kuvuga zatera u Rwanda, zatera u Rwanda, zarasa u Rwanda. Iyo ngiyo biriya byo mwabonye ko ni projet yapfuye kera, sinzi wenda yarivugiye azi ko hari azamufasha muri uwo long project, ariko birangira nabyo birangiriye aho ngaho. So abagiye gusigara ku ibere, reka turebe niba hari ikibazo afasha Tshisekedi nabavumira itararenga. Reka tuze gusubira rero mu biganiro byacu biri imbere, kuko ibiganiro hari ari byinshi. Twibuke twiyubaka, dukomeze gukomezanya no gufatana mu mugongo, kandi ibikorwa by'iterambere biganza.